Ovako je počela ova ćevapomanija. Od tada političari ne prestaju da nas nude ćevapčićima. Pa ćevapi su naše tradicionalno srpsko jelo. To ne dovodimo u pitanje, ali malo su preterali. Čelnici grada Beograda, gospoda Nikodijević i Vesić, posetili su mehaničare Beograd puta i počastili ih opet ćevapima. To su ljudi koji su zaslužili svaku pohvalu i došli smo večeras da im se zahvalimo. To odgovara na jednom takvom skupu da ne trebaju ni tanjiri, ne treba ništa, da vam jednu čačkalicu, fino zabodete ćevapi, a oni su ukosni i poslije njih se daj nešto i popiti. U pravu ste, ali nećete nas ubediti da je ova obsesija ćevapima normalna. Pozadina svega mora da postoji. Pre 2 godine u jednom studiju njemu pravio ćevape, pa je rekao da su odlični. I sad smo verovatno i to vama povedio. Dobar noć, gospodine Vučiću. Ne čuli da ćete vi odrošti? Jesam najčuveniji. U tom grmu leži zec. Vi ste uzrok premijerove obsesije. Sve u svemu, što je džabe i Bogu je drago. A i ne možemo da ne primetimo da je premijer malo galantniji od Vesića.